Hani kol çalan var mı? Kol çalıyorlar. Assalamualaikum ағайын туғандар, достар, аяштар, жалпы коллектив. Қош келіпсіңдер біздің мерекемізге. Жақсы отырып, жақсы салып кетіңіздер. Саңыздар бұл, қош келіпсіздер. Жақсы маңайда, жақсы отырып кетіңіздер. Рахмат бәріңіздерге. Çok rahmat. Assalamualaikum ardaқты аталар, апалар, ежелер, қарындаштар, достар. Еліп, ел жақсы келген мезгіл, еліге шыққан соның біздің мезгіл. Балалық кезден баштап салалашын, бүгінгі Айбек досымыздың 50 жылдығы құт болсын бір түр көтіп қолша қойсаңыздар. Айбек досым, мына қанша қылып өтті, қанша көбіміз қаншаншы жылдан бері доспыз. Алла көзін түс салған, сыналашқан, саналашқан, жақсы күнде бір жүрген доспыз. 50 жылдық майрамың құт болсын досым. Бала шағам менен, аяшым менен бар болда бір түр көтіп қолша қойсақ. Жақсы күндеріңізде бола берсін. Бүгін жақсылық туғандар, ар күндері бірге келген. Бізді бүгінгі жыл досымыздың, аяшымыздың 50 жылдық майрамына келіп отырасыздар. Жайын дастархан сіздер үшін қойылып тұр. Келіңіздер, дағымды тамаққа қарап. Жақсы сөз, жақсы белек, жақсы ырларды даярдамақшы отырайлы. Тамағыңыздар татты болсын. Bir neçe minuttan кейін қайрадан жолығамыз. 40 жашқа жашым барғанда қайқырып тұрған шағында күш қуатының барында қияс алып алдыңдан жылы өткен балалық. Өткенеме еміне 40-та болып қызыл таш, 40-тың өзі қиыла жаш. Қиылада болса ассынат, ассынған менен болуы жақшат қамшы чаптырмайды. Ерел үйге барғанда ес бермей түсет ойыңа, есен қайран жаштықты бестесен келбейт ордыңа. Ақпара мұнтық қасынып, қырдасан келбейт балалық, ауаныңды созымды бұрдасан келбейт балалық. 60-қа барғанда ағала болот жемпірің, айтқан сөзім ұқпастан, айылға кетет кемпіріңде. Чымы бір түр көтіп қолша қойыңыздар, арғымаға кен аттай болор, ар жақсы күндей болор дейк. Сындай бұл барыңыздарды жайында сұрғын жайып, 50 жаш құрағын шақырып, баруды çoğun отырған, Айбек'e bir қойша қойылы дүркілетін күлесілер. Бүгінгі той башталып, бірінші тамақ алдыңдарға ташталып, самса менен қоша келіп отырады жыл. Самса алтын тапты тамақтың алдында бір ақбата берейін деп тура чештік. Азыр бұл жаққа Арыстан тайкемізді қол чабылар мен бұл жаққа шақырып алсақ дағы. Аманат ежемізді қол чабылар мен бұл жаққа шақырып алсақ. Келіңіздер еже, тайке. Konukları salamasınlar bu, жақсы отырасыңдар bu. Bizde ушул жерге жол жүрүп, жүзбөш жүрүп, аттан Аллага чексиз ыраазылар болсун. Айбектин өмүрү uzun болсун, өрүшүп кегили болсун, Айбекке тең аркын балдардын келечеги кеңири болсун, мени журтубуз тынч болсун, токчулук, молчулук болсун. Айбектин башынан дөөлөп кетпесин, үйүнөн кут кетпесин, балдардын келечеги кеңири болуп, ушул Айбек менен Айбекке жетелешип, бул үйлөсүн, кыз чыгарсын, небере тойлорду көрсүн, туугандар менен ар дайым ушундай жакшы тастыркындырда жолугушуп жүрсүн. Эми Кыргызстанда бир кеп бар эле 15 жашын сууда ойногон балыктай дейт. 18'in büyük turgan şiraqtay, 25'in özüp turgan daraqtay, 40 yaşın uğurculuk kan bulaqtay, 50 yaşın beleken, 60'ın
арқандаған атекен 70'in жерге келген немекен 80 деген сендерге bir немекен 90 деген оğuzun bir жер екен 100 дегенің жерге келген немекен деген сөз бар. Мен ушундай ошо жаштарга жетсин, өссүн, өстөрүмүн өстөрү көбөйсүн. Карганда сөз таппай деле калат экенсиң. Калган жакшылыктардын баардыгы ушуларга болсун. Karısı vardı, nırısı vardı, yaş. Uşu apama bir priz berçi. Ben öz kolum menenle. O niye sıfata verecek? Uşerde kızmat kılatkan baldarga, uşerde oturan adamların bağırının üylönüyor, kut bereke girsin. Uşu kafelerge de kutlu, toylardan bulup dursun, el yüzü tınç olsun, Kırgızstan'ın geleceği gemiri olsun, asman açık olsun, elde olsun, el içinde bizde olsun, topçuluk, morçuluk olsun, Kırgızstan öyle ölsün. Men aytkanыңыз келсе, aman bolуңуздар ардайым. Шайбектин автоюнда açıp, жақсы күндөрүн баштап берип жүрө бериңиздер. Бар болуңуздар, тайкеже, бар болуңуздар. Üstün lambada. Assalamualaikum bugünkü gecenin katılımcıları. Aybek, Aymara, şu 50 yaş jubiley kutlu olsun. Daim olsun. Jarık kapçayla üzüldüm köpüsten bizde kullandırıp yürüyor bile. Sizler kanalarım uzun ömür, cümle çok. Daim жақсылықтар üstünde, toylar üstünde. Yüzün jarık bulup yürüyor. Şu kalan, şu yaştan da bir ömür yaşa. Kuday buyurun. Урматтуу Айбекке бүгүнкү 50 жаш маңгурабыз куттуктайбыз. Мындай бул эл ортосу 50 жаш дейт. Мындай жашта эң күчкө кирген учур дейт. Кудай буйруса ушу элиңизге, жериңизге, жалпы эл журтка, үй бүлөңүзгө, балдарыңызга
татыктуу ата болуп кызмат кылып жүрөбүз. Бүгүнкү 50 жашыңыз куту болсун. Куттуктайбыз. Урматтуу коноктор, алыстан жакындан келген туугандар, Айбектин достору, коллегалары, баарыңарга келген кадамыңыздарга чоң рахмат. Айбектин бүгүн юбилейин, кубанычын тең бөлүшүп, куттуктап кетелик деп келип атасыздар. Айбек, биздер чоң туугандардын атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кудайым ден соолук берсин. Юбилейңерге ынтыма, балдарды жакшылыгын көргүлө. Мындай жаштын Кудай буйрса дагы 1-2 болун жашап, бактылуу юбилейлерден болгула. Биз сени жакшы көрөбүз. Дайым ушундай жаркылдап турган урук эл журт достордун арасында жүрөбүз. Куттуктайбыз дагы. Kol çağlar. La eğiliyor ve kim aytak dostu buna ağırla. Yaptaş. Aybek hazır teknikanın menzili dostum. Yerge çoğu böyle tüverkottan ötközken diye koy koyun hazır. 50 yaşın altında leçe. Hazır bu dakça yok. Bunu otuket öyle tartı ötketçi. Kelingizler mesela, jakşılık bolsun, bağlamançılık bolsun. Jakşı günler altında, ardayım uşunday. Koylar bolsun Aybek dostumuzun kol çoğular men Aybek'tin dagı jakın dostu. Malika'dan жүрген Malika kılgan. O жерден çoğayğanboz, menin canımda, meni de Baktarbek Abdurazak'ka gezek diyorsam, ke dostum. Assalamu alaikum, hurmatly tug'anlar. Aybek Mirza, o'zlik bayraming qutlug' bo'lsin, den so'lig'ing mukti bo'lsin, do'stlaring ko'p bo'lsin, dushmaning yo'q bo'lsin, tilagan tilagingga jet, o'ylag'in armog'ing o'rindasin. Uul uyli qiz chiqar do'stim, balpaygan ata, ayash ochilib ketsin. Sizga aytyapman. O'shanday bo'lib, nevara-chevara qilra-to'g'rilarning ustida bataver o'tiraveraylik. Hurmatli tug'anlar, kelgan hurmatli tug'anlar, to'y ellarine bir qo'l qo'llab qo'yaylik. O'rg'azlar. Hozir men tomonga kirdi, atqarab so'zi Aybekniki, Parlovchirovkasi Ayashniki. Atqaruvchi men qo'l chavuvchi sizlar, annabiz aytmanda ketdi, tamog'ingizda tatli bo'lsin. Aha, bugun nurday baka. Tabada bayra. Müslümanım Haytayım sözümdü Okçu bir Kur'an Çürüktü iman Ocaklardan Sıyırmak payla Hıyanık Kur'an Assalamu alaikum Жақшыға жанашыр Ana bir koluna. Жамандан адашыр Ұлыға құрмақ Кичігі ызат Жүректі иман От жаратқандар Сыйырмақ пайда Қиянатылар Ассалому алейкум
Çok rahmat. Bugün Aybek'tin жақшылығында жақсы отырып, çaynekten bekleyen sözkası, жақсы için жақсы oturup bergen adamlarga köz jardan 30 satır yer verilir. Ova, bırak kızıl kiteri yok. Bugün Aybek'tin döpten beri жиналған adamların bari başı boş жинап отырат. Ошондуктан сындаşkanlardan эмес, сыйлашкандардан болуп, шадыран, шатман, мындай сонун позитив болуп отуруп бериңиздер. Үйүңүздөрдө тойлор болсун, жакшылыктар болсун, аманчылыктар болсун. Дагы бир кыздар коелу. Ата кече бизге барып эле ырдатып эле ал жерде отурганда вообще жакпады. Талайка бар деген кол чаап беришет экен, чаап беришет. Надеял болсо. Мына жердегилер чөп экен, дагы эмне кыласың ана көрсөтчү дегендей отурушат. Шаңды кол чаап, кол чаап, кол чаап. Кетчек алмаңыз. Aybek Ayaşka süyüsün adını olsa turgандай kılıvırdan biri. Senin borcuma ölmüşüm. Bana davay gülüm vereyim teri. Senin ciğerinde barındıran. Senin ciğerinde ırak bir etleri. Senin ciğerinde barındıran. Senin ciğerinde bir etleri. Ayrılığın gelmesene. Bir çocuğum seni suyum. Oğlum surat men duramıdır. Bir ömür canım canlanışa. Sen yaşar üzüldü baktu sesi. Ayrılığın gelmesene. Aha. Sen ayıtmışsın yürekçini. Şimdi suyun orada dastanlarda. Yegede benim senin suyun çalman olsa. Senin kaynalardan çalman. Aha. Duyurun ayı. Patla. Çok rahmat. Barbarımızlar. Келіңіздер сіздер үшін бүгінгі той башқаша той, еркін той. Жаңа бақ айтқандай, мына күліп жайнап, настроениямен отырайын, банкқа келіп кредит төлегендей болып отырамыз. Жаллам бар өзіне. Ұсталы ебейік. Келіңіздер мәсе сіздер үшін бірінші антракты берейінші 15 минут билейлер.
сөз деген бір Кыргыздын непризнанный талантына берет, то есть мага. То есть мне, и я продолжаю в том же вальсе. Следующая композиция звучит специально для нашего именинника. Анда біз ошо шериндештерге сөз берейин, атайын өзүбүздүн даярдаган бийлигибиз бар эле, өзүбүздүн айта турган сөздөрүбүз бар эле. Ошону мен командачылыгымды бүтүрдүм. Кимден баштайбыз? Бак. Assalomu alaykum. Meni boshqa qo'l. O'tibsiz. Aramızdan ömürde geç kalayız. Aybek 50 yaş kutlu olsun. Ömrümüz uzak olsun. El ortalığı 50 yaş değil. Erkekliğin. İkinci подростковый возраста 50 yaş değil. Aksarında barlarga üblöge ötmekemden solup vakit bekemden solup işlerine ballarına kurmak sıyır. Vakti karılıkta detkiler. Bir jasıkta çarşanara karıp, bir jasıkta karıp, ten kararlı. Assalomu alaykum. Hareketi bozun. Ömür tutulmasınız. Her şey baklı ola. Şu
Bu günde qanday qana yaxshi bo'lsin. Boshqalarning baridan bizlar tekshirsizlar. Qo'yib ko'p bo'lsin. Aybek aka, 50 yaş transfer olsun. Ders okuduğumuz, canım okulum, bölüm geçeceğiz. Bir bundan aşk yaşamız. Ders okuduğumuz, artık teşekkürler. İşteki ölümü var öyle. Aybek Mırza, kışında üşüp çürümesin de. Ana, dükküyor kolçağı. Bak ol Aybek Mırza, hay. Salmayı kılalım mı? İyi. Ben veriyorum da. Tu tu turu tu 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 tu. Ana bir yandan çıktımdan gibi öldüm gitti ya. Şöyle öyle. Çok rahat aşağıya. Azamatqa bir qo'l chap qo'yingizlar. Mana ko'rdingizlar, o'zining qurban qanday sozini qo'llab, qanday sozini to'sib berib, rahmat olsun. Marhamat. Do'stligimda xizmat qilgan shunday bo'ladi Azatday. Negizi Azamat tanishgandan boshlab Azamat aeroportdan kelatak deganda biz Aybek ko'z Malika navda daktar bo'lib turadi hozir. Har joyga bo'lib buyursa deb do'stim. Amanchilik, el sog'lik Azat. Rahmat, emas hurmat tuğanlar, yaxshilik bo'lsin hozirime. Görüyorgundaga alıstan kelgen qadırlı konuklarımız var ekan, Aybek'ti saylab. Narından kelgen qadırlı konuklar var ekan, çalpı. Narından kelgen tuğanlarımız çakıra oladı ekanmiz. Kelingizler. Buna bizden gelemekti. Kelgen dete var, yaxşı konak var, tilegi var, sözü var, aytılçı akbatalar var. Önce gelingizler. Seni seviyorum, büyük olsun. Çok poşetini sıralaştık. Yollar olsun. Жақсылық болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті бүгінгі тойдың қонақтары. Барыңызға жақсы тұрастармын. Кешіңіздер көңілдесін. Жезде 50 жаш толқынды тойыңыз құтты болсын. Ömrünüz uzun olsun. İlk başkası денсаулығыңыз бекем болсын. Daim sizdikine жақсылыққа келелі, қыз беріңіз, келін алыңыз, ұлы үйлеңіз дегендей. Ардайым сізменелі сыйлықтанып жүре берелі, бақытты болыңыздар. Тойыңыздар құтты болсын. Мен дағы ушул қалоо тилектерге кошуламын. Кут болсун толуп турган кутман курак. Каалаймын сизге өмүрдү узак. Үй бүлө, жора жолдош арасында дайыма бар болуңуз, күлүп жайнап. Саламатсыздарбы, бүгүнкү коноктору жакшы отурасыздарбы? Туура түшүнүңүздөр, менин кайын сиңдим, анан күйөө балам жолу бул болгондуктан күйөө балам элге чыгып аттыр. Куттуктайт, бар болуңуздар, жап-жашсыздар эле. Экөөңүздөр дайыма жакшылыктарда кыз үйлөп, уул берип, кыз берип, уул үйлөп, аман эсен тойдун көп болуп жүрөңүздөр, апаларыбыз бар болсун. Çok rahmat, aman bolunuzlar, var bolunuzlar qana. Biz üçün yaxşılıq bolsun deyli. Hazır apamla melek tapşırıq qoyun apa. Keliniz, bu bizden atımıza sizge priz. Yaxşı söyle özün. Keliniz, bu sizge. Rahmat eylesin. Kanımıza benim. Muzika getek kiyim boşalır. Hırdı bir kooperatordan verse ben priz veretken. Hurmatlı olanlara
Maestro, başladım. Kızlar oturun lan. Oturun. Bir kubbe. Hadi. Müzika koy be. Müzika, maestro, koyadınca. Yedi, ay gülüm, ay gülüm degen var ya da buluşum. Ay kızım degen, çölde ay gülüm. Yok lan, yok, bana ne söyle, ay gülüm ona. Gelin. Kaybedeceğimizge işin alıp bir stroşka istemene priz. Hepime priz. Ondan iyi ki müzika. He! 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 Oturma! Bir kubile. Bir kubile. Ya bunday. Bir kubile dırdaş gerek. Please, very Yeah, Feliz. Юбилейіңіз құтты болсын, дағы бір жолы құттықтаймын aka. Өміріңіз ұзын болсын, үй-бүлеңізбен бақытты болып, қанша жыл өтіп кетті уже, 20 жылдан болу керек. Ана по просьбам берді, шансым бар сіз үшін. Поехали. Солнце мне
Заиграй и запрыгай в копе. Насладиться, пусть потянется на плюс. А отвести здесь, но теперь все вокруг. Двухпинатый, дочерей нам не пора. Что ж, хозяин, покидай номера. Без работы ты не будешь никогда. Срок отмнешь, что ж, прощайте, кореша. Прощайте, кореша. За пару весной ветер молодой, хозяин земной, ворота открой. За пару весной пусть снимет рукой знакомый напой. Вернусь я домой. Разбегутся по руками ручейки, приземлются на свободу из души, и вернется в моей молодости я, абсолютный, по вискам стучит весна, по вискам стучит весна, запала весной, ветер молодой, хозяин земной. Ворота открой, открой, открой. Запада весной. Пусть не другой. Знакомый домой. Вернусь я домой. Tam durak 50 yaş olsun. Bir sonunun için olsun. Büyüklerinden eken de bir sonunda oğlum, romanın kızın hizmetini görüp bal bağlan kararlardan boyunlar. Altına koyulan dilek maksatlar oyundan her daim iyilikten, жетишкендиктен жакшылык түшкөн жүрүп Кутман кеч, урматтуу коноктору, мен Маликаны атын сүйлөп койгум келет. Себеби Айбек менен Маликада биз далай иштеп, далай жакшы күндөрүбүздү өткүзгөнбүз. Ошол үчүн Айбек 50 жашка болсун. Айбекке тең жүрө бергиле. Мына сага ийгилик. Айбекке ар дайым колуңа үзүлбөсүн. Экөө бир жазыкта каралгыла. Сенде ийгилик, жакшылык, кубаныч, топчулук, молчулук ар дайым ушу чоңордон болуп өчпөсүн. Ар дайым ушу жүргениңер той болсун, жегениңер той болсун, кийгениңер тоң болсун. Айбек экөөң ушу улдан урмат, кыздан кызмат көрүп, дастарханга дайым эле жакшылыкка жайыла берсин. Мына биз бүгүн Маликовскийдин очень рады вас видеть ушундай биздин башкы бийликтерге сага рахмат. Айбек, Айба, братуха, салам алейкум. Здорово тогда, когда однажды мы мечтали, да? Однажды были такие моменты, когда чуть-чуть концерт сказали, раз дорого что сейчас не хотим, правильно? То ошибачились надо. Дальше спуск, кабду эме жүгірбей түсі, авайлап түсі, авайлап. Айшмекова, чоу бармашы, чоу қары. Ол қыздар тойларына қызматлайды. Ұлдарын тойларына қызматлайды. Дайын жақсылықтарында жамандық болады, ал бар, жоқ емес. Кешімен болды. Ақыл ғой. А мен айтып қойын, бір сағат атпайыншы. Ошол береме, бирге сабағым бар, ошол Mukarım canım giyip turgan
açıp koyboysun. Bilmediğim cebay kabay cürüsün mü? Çemin orubay, çemin siyalbay de oyloysun. Bilmediğim cebay kabay cürüsün mü? Çemin orubay, çemin siyalbay de oyloysun. En dolu siyalbay. En dolu. Eylül için de bilgilerin kutlu olsun. Bilgilerin vakti o. Yüzgü için. Şuna jakın zararının da yok da bilgileri yok. Sen kalan en soğuk var. Aybek ne diyeyim size ben? Aybek'te bugün 50 yaş, Aybek'tin demesin, Aybek'tin muhtaçlığınız gerek, Aybek'tin bası ötken yolun ayıştığınız gerek, kim kança bilse, ben bilgenlikle ayıp vereyim Aybek yolunda. 98. yılı Malika'da ben birinci muzikanlığından da 30 yaşlarıydım, özüm yaş, özüm burada çocuk. Anam, 2001. yılı Rusya'ya gittim. Ballarım kaldı. 2007 geldim ben. 2007 gelsem Aybek payda olup kaltıraydı. 2007 anam. Ben уже parayı başlattığımda bayağı birinci yolum benim načalnikim benim özüme yaş bala olup kaldı. Kaçayım 30 yaş olanda 40 yaşlarda olan aka deçelek aman gibi ben özüm уже 40'a çıkıp bu benim 10 yaş kişi de. Неудобно hissetip aldım. Неудобно hissetip ona buna ciddap geldim. Şöyle sen buradayısın. Seni sökse de alıp götürürsün ya bana yaş bala geldi. Ben bana katırak ayıp olsa bana günde olup kalıp da tura ben akırıyorum boyundadır. Ağayın olup işte çalıştırdım. Aybek ne demek için? Aybek не только meni ulu deb siylab hozir buni Erlan aytayotsa nima deydi? Bizni dagı katı aytgan emas deydi-da. Men o'ylachiman da bizning bolalar işte bular narушение qilsa qalay ekan ulu deb aytmayotgan desa sen bularga da fikr olib aytgansan-da. Значит, жүрөгүң таза жигит экенсиң sen ukam. Sen жүрөгүң таза болгон үчүн бүгүн ушунча мен көрүп жүргөн аттарын унутуп атам, жигиттер мына Азамат, Бакыт, мына классташтарым бүт ошол жерде азыр аялдары менен тиги жерде отурушат, болбосо бул жерде булардан өткөн тополордо танцевать этишет эле, конкретный бийлешет эле, азыр чода мынтип отурушат да. Көрсө келин балдар менен келишти булар бүгүн. Ошо Айбек досторумду көрүп, анан адамдын кандай экенин билдик. Ukam сага мен чын жүрөктөн кааларым ушу менен токтоо 50 жаш менен 100гө чык. Келин бала менен ошол жерде табышкансыңар. Мунабу жазып берем. Скрипкачка Абжали, мына эки баланы көрбөй калдым, бирок булардан чырактай болгон балдарым, уулдарым бар экен, ушулардын жүзүрүн көргүлө, ушулардын тоюна келип ырдап биз жакшы сөзүбүздү айтып кетейин. Силердин үйгө дайыма той болсун укам. Чакырганыңа мени жерден чук болсун деп таап алды да эми мен канча жыл болду көрүшпөгөнүбүзгө, бир 15 жыл болду. Аябай сүйүнүп атам, себеби дегенде ушунча сыйлаган адамдарды чакырат эле бой адамчы, өзү жакын көргөн. Рахмат укам чакырганыңа. Бардык конокторуңар кош келипсиздер. Ушу Айбекти сыйлап келдиңер. Айбек үчүн да бир күркүнөтө болчак койгула. Мен ырза берейин. Аркада женщина дегенде Айпериге арнайм, экинчи Маржан жанында Азамат ырдап койду. Дайым кайып болгондо мен жакшы көргөндөрүм ырдап коем. Бирок ошодон ырдап берип, баарына эчке чыкмай жок, бийлеп бергиле. Ана кеттик. Өлкө. Звук. Ана бийлегиле. Бакыр. Аялдарга менен бийлегиле, давай. Келгиле.
солнца ресторан, свет веселья и обмана, пристань загулявшего поэта. Возле столика работа, ты сидишь полоборота, ночного света. Получилось вдруг, что попала звук, закружила голубые губы. Ах, какая женщина, какая женщина, мне такую. Ах, какая женщина, какая женщина, мне такую. Yakın dost var, dost taptım, bırak kanday yaptım, biri baktım. Bırak çınında oynayıp görsem ben klastaştay. Dost tapmadım degenine bir aylanıp lütfen. Kol çavlar ben Aybek'te klastaş doktoru. Cana ayaşları kol çavlar ben karolacağız. Gelin karolmakta. Klastaş dostlar! Taşkömür! Şamansay! Assalamu alaikum. Aybek olsun, Ayaz, Recai, İçiler Sıradaşı'ndan son tutalım. Cenab-ı Şah'ın Reloşu'dan koşup imanına verelim. Rozum, eski dost ayrıksı dostlar. Canı dost, şeriniz dost toplar. Çok ömrüm uzun olsun. Allah çıkardığı yaşlıktan zor oluyor. Daha asla ağabeyde toylarda çoğaldı, buna çıkıyor. Toylarda da yok oluyor. Doğru. Aybek olsun, geleceğiz. Olsun. Oktaşa, uzun olsun. Akıllı olsun. İşte iyi değil. Benim oğlum yeni değil. Ama yeni toy olsun. Efendim, haklı olmasam da ardayım şu yaşlı günlerde düzgün yürüyen toylarda olsaydı da bilmeyin ne olacak olsun. Toylarımızda kazanmayın. Men bileyim, birinchidan bardingizlarga cho'ng rahmat. Shunday to'g'ri sizlarda bo'lsin. Yaxshi salom bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Mening do'stim deganlar desanlar da qo'ying, ha? Do'st bo'lsa baxshara bo'lsin, просто ko'ngilga degan. Qana aytsa uchun. Dost bo'lsin deyning bo'lsin-du, aqchayingiz ko'ngilga. Dost bo'lsin deyning janimda, azaqqa ko'ngil cho'kindi. Ko'nglim o'zgab chaqqanda, sayrata turgan do'st bor. Turmushda aqsab qo'ygan do'stim, do'st bo'lsin deyning tinchliging, ko'zimning ko'zimda. Dinlik aytib sen uchun, ilim suvdan başımdı. Haybat olsun can dostum, yüzünden, çırağından, canımda bir bolgun dostum. Rahmat. Aytib ol, do'st bo'lsa aqchaga emas, просто ko'ngilga, от души. Vaqt saat. Do'st bo'lsa, biladi-da, sen tankasi deb o'tilayapsan. Do'stlar, cho'ng rahmat. Assalomu alaykum. Bugungi to'y bayramdan chinjiqdan o'tay. Aybek aka bugungi 7 yoshli bo'lsin. Allah taolodan umid bersin. Yurga chiqqan sandalni yaxshi ota-onalarning o'qituvga sizda ko'rib biz boshqa Allah taoloning yo'lini Bazılarımız ayıpta öğrenmişler, anlayın, savaşın olan. O şu kanlı
tatlı oldum. Bana işine geldik. Var olun. Çok rahmat. Hürmetli kuşak geçmişlerine. Büyük bir yaşlılıklı canlı konakları hoş geldinizler. Anası Aybek Hoca kulağımız kutlu olsun. Beş kaçan olamaz. Yüzümüzden cümleyi gelmesin. Ağlayın. Ayperemenin kamış kovalara hiç kaçan üzmesin. Kudayla bekliyordur. Baktır olsun. Aldılar. Jadram cendimeti gülgöt olsun. Ilayı meni ömrümüzde uzun olsun. Bu şimdi bugün жылына қуандырып келуші бүгін көздің баянымыз құтты болсын. Бірақ сөзден адаша қаласыз. Ошо жакшылыкты каалайсыз. Бардык жакшылыктар сиздер үчүн болсун да. Багыңыз құтты болсын. Hepinizin anlaması sizler için canım çağırmadığınızı barizanın cengeli çıkarı kabul olsun. Sen özün dilegin oldu.
Emre Kazım. Abi öyle ya. Ana! Bize hoşumuz var. Bir dakika efendim. Ha? Hoş oradan gelme bir. İyi. Evet. Maestro rahmat. Aynen Qo'chqorliqning birinchi jo'la Anjanskiy polkaga tushganini ko'rishim. Ya buni bu. Anjanskiy polkaga birinchi jo'la Qo'chqorliq shunda sandan bor o'xshaydi, Qo'chqorliqdan ancha. Ya biroq uni qo'li hech o'xshashmaydi, aksincha deb ko'rdim. Qo'lni chasqanda ketmaydi. Rahmat. Chasqa milletiga rahmat. Aybek, dagim Bu жақта екінші столда отырады. Жақсы отырған дейді. Же молча ма, же нейді келгенде машина отырып ошончу. Классташ шығып берсеңіз өте жақсы отырғандар үшін сылып, еш нәрсе қылбай, кішкене күлсе күліп, күлмесе тамақ жеп отырған үшін дейді. Қана өз қолыммен апарып берсем, апарып беремін. Айбектің классташы! Молодец. Шундай болуш керек. Молодцы. Еркектен има алып кеткенден жакшы. Тагы андан кийин Айбек өзүм билем дейт азыр. Каалаганын айтат окшойт. Шамалды сайлықтарындай тоқтау келет, бірақ сықадағы чыдамды келет та. Ошон үчүн азыр Айбек ойлонуп атат. Болуп күтүп атат мына. Азыр бул секи келип өздөрүнүн эмесин айтып атат окшойт. Тиги айтып утуп калбайт, досум утуп калбады болот. Өзүнүн компаниясынан баягы алчылып эки жеңе ортоңуздардан туруп коюңуздар. Жеңелерге призге жакшы бийлегендер. Молодец досум. Айбек өте ақылды бала келді, молодец. Жеңелерді сыйлаш керек. Байкетін да қой, жеңені сыйлаш керек. Жеңелерге бір қол шапа олар, Айбек, молодец. Бұна ола, жаман жеге тейді мұна ола. Органда істейді, білме мұна ола. Жаңа орысша сөйлейді, не түсінбесің мені. Мен демпаметтерді берейін саға. Бала кезде мен гимнді айт десе мен қол көтерсем, орыс тілден білген ағаларым алдыда отырып өлі, қолша отырып өлі, тоғыз чумайды. Көрсе мен азы фантазиялайын қылап, осы ағайларымды мен точно жақсы білмейді оқшайды. Мен сөзіме оңдап қоймаптым. Оңдап қоймаптым. Иысқа өтіп 95 жылы. Анан кейін тоғыз чумайда демпаметті гимнді айт десе, целый группаның алдында қол көтеріп тұруға алайыншы. Ол өз алайын қылып. Анан кейін елі кетті демпаметінің музыкасы. Бала шықты ғой осы жерде. Онда 53 килограмм болшы мұнда. Анан кетті. Демпамеде, как он блок косталек, кафтей каспи оголек, Билеверсти, авгарели тембили, кетер-метер астал биле тембили. Это демпамеди, порохом пропал, это праздник, синевой на висках, это радость, со слезами на глазах. День Победы! Здравствуйте, мама! Возвратились мы всех Катар-Потарастар, Польшагали, пол земли, это мы не приближали, как могли, это День Победы! Қалғаны туралар, шындай бір açık, çok rahmat. Ayın çağırızlarını! Егер пилот, қаймонда ойын асқаты көз кино тартқыла тұрынды. Ушын ұрдақ қойшысы, ұрдақ қойған екен, тоғыл ұчымайды, жаман хитрівейді адам, қол көтерді. Рахмат, емесе жақшылық болсын, дағы, шу бүгін Айбектің жақшылығы, Тұмар радиосының, Тұмардың жақшылығы, мұна бұлар дағы, оңды бүтірчелек
10 bol elek bayga 10 jarımga çeyin dep gelip attıras bir öz toğa aldı. Ben toğa aldım. Aybek malades. Buna üçök ni turasın ya? Gel tamada ol buna. Gel. Gel tamada. Ben jeneratörüm buna yok diye geliyor. Orhan da turdu. Aybek lan. Hasan bayaş. Bayaş lan. Давай. Пой. На тут. Sen. Первый на сцене, на лучший из меня, сногсшибательный, замечательный, просто красавчик человек. Бухтарбек. Я тебя никогда так не объявлю. Такой өзі елгенle gelişmez bizim. Hurmatlı bana Kız gezlerle kaçırmasın geten. Ulan bana tiyiştir olsa uxtay almayı, ajırashib kete bilmeyim. Meni dağıttığımda Güldestan'a tırtılap koydu. Bahtarbek Abdurazak'ın çarmıhçılık keçesinde kuş gelip ister. Paşarsın. Şerleşler, alayaka, özellikle Najim'de son insanlar oturdu. Oşun için aytqanda buluşup kısa ömürde hurmatlar, sıylaşıp alaylar. Bu en sonundayız. Keçirimli olmanlara bakın. Pozitif sürgünmanlara bakın misalı. Şunday çok böyle olacak. O cüveri, yüzümüzde kırklı cüveri imam olsun. Şebede. Hep böyle bir dakika koyun. Şebede. Kızın жақсысы şu kelgeni dakazda oturup bata belgeni de çıktı. Hazır şu жерге мен батамен açılған тойды батаменен o мейілді жауап берсе қанатташтар үшін үй болуы, ұр болуы қалған нәрсе. Бұл өзі туғандар азыр қол чабулармен бұл жаққа ошол бата үшін апабызды шақырып алсақ, апа келіңіз.
Aypek ömrün olsun olsun, görüşünler keyifli olsun, baldarın atması bütün olsun, el yurtu tınç olsun, topçuluk, molçuluk olsun, her bir uyda şunday жақсы dasturxondur жайылып tursun. Барлық şu yerде oturganların үйlerine жақсылықтарды қаларым, үйленгілі, іс-шараларla, немере тойларды көргілі, turmushga chiqishlar bo'lsa turmushga chiqsin, uylangan jigitlar bo'lsa uylansin, jentek to'ylar bo'lsin, har doim shunday yaxshiliklarda ko'rishib yuraveringlar. Qilichdan osmon ochiq bo'lsin, el yurti tinch bo'lsin, etbes davlatning bel bersin, Aybekning bog'larini kutil bo'lsin, o'rta jetlashib o'ylab ishlar yuraversin, elde olsun, el ichida bizda olsun, etbes davlat bel bersin, to'qchilik mo'qchilik bo'lsin, el yurtida tinchlik bo'lsin. Bir genç yoldan adam ölmek çuldan saklasın, bak karısın, kıdırdarsın, varınızdan Allah Teala iki dünya bakmalı olsun. Amin. Rahmat eme, aycaytıp, altından sözünü aytıp, buna Aybek'te söz eliyle çıktın deyip, biraz Türkçeli kağız verdi, oşunu sıylap, Aybek'lisiyle, Bayaşlısıyla gelip verdinizler. Dostu katarım, ben de varınızdan rahmat aytam. Şerge gelgen can barınızda bu Aybek'tir. Eng жақын, ең жақсысы. Мен ойлаймын, Айбек жығылып шақырғанда çok ресторанға батпай қалады. Құдай бұйырса Айбектің емке қыз ұзату, ол үйлеген тойларында Алла Тағала барымыз бір болғанда нәсіп қылсын. Шындай жақсы күндер шоғылып жүре береді. Амин. Мына Айбек кел досым, мен бір расым сөзін айтайын. Çok rahmat. Dostlar, yakta ecilerim oturar, kaynedelerim oturar, kaynecilerim oturar, şöyle daygeler, degelerim oturar, şöyle öyle ayaşlar, kaynegalar, vardınlara çok rahmat. Ne diyeyim, en dubat vaktına bölgeye gelen ayol razı. Az bilestir, vakit degen uçkan kuş degenlere, vakit zaman getirmek biz bayaklar. Sizlerge çok rahmat. Bizi silah kırılsanız da buraya silahsın. Arda'nın üstüne жақсылық toylarda жолыңыз туралы. Талашқаныңыз сый болсын, заманыңыз тыныш болсын, балдарыңызға иман, өзіңізге иман берсін, аялдарыңызға ұят берсін, ұятты иманды болсын. Сондай деп не дейміз? Қайсы жерде бір бөлі тыныш амандықта жүре береді. Сондай тойларда сіздерді ардыңыздар, ардаңыздағы сіздердің жақсылығыңыздар да бар, біздер қызмет етеді. Çok rahmat diliyorum. Ana bir yerde aksakallarga ne get oldu? Ana bir yerde biz daha buradayız, duyuyoruz. O şunu sarayına yapıldı. Ne burada mı? Yema yaşanındaydı. Biz o anda öz üstü çam kovan bolçuk. Yer tamamda sen Türkler ayıpçılığını baktan beklerini gelip bas degende koyun açı depçi. 500 so'm bunu olsun. Koy gerek olsun degende koyunlarga koysunuz. Her bir özünün işi bulanda ben bu bayağı peşmege жазған нәрсе екен. Құдай болса еще не поздно деп елден кейін айтасың второй мотор. Мына азыр аяшқанда сөз беремін, андан кейін аяшқанда ұдай. Андан үйлейміз. Бізде айттым ғой, біз арендовать етіп қойғанбыз. Ет деп ешкім айтпайды. Ана 3 жыл болса да түшін салып. Аяшқанда айтасың. Bizlere alışmayız. Bizlere var da Cemil'de yüzde oturuyor. Çok rahmat. Gelgenizlerge çok rahmat. Gelgen kadar razı olup getirsen. Anca bunca gençlik gelse geçirip koyarızlar. Çok güzel. Gittik mi? Biliyoruz da. Hazır biliyoruz adam daha da bir diskotek var. Cana dün maç bitkisi olsa ev basın koyar. Neyse gel.